Mbukeli wezingoma media ngikubingele ngikwamukele futhi namhlanje kwi-channel yethu ethandekayo izingoma media ngikubingela ke lapha namhlanje kuphathele lapha insizwa umthandeno SK IGcokamelisha lapha beliperforma olundi kusolundi stadium lapha la bengena khona umthandeno abantu bemthokozela kakhulu. Khona lapho mbukelo wami ithi le ngoma ngangiyithanda into enhle Paris ke la beperforma lapho umthandeni nje ubona abantu bebegcwele bebulala inyoka bephumile ngobuningi babo bezobona abaculi abathandayo kanjalo ke nensizwa nayo ibikhona yabajabulisa abantu la ibisidlala khona ingoma yodumo iParis. Ade ke mbukelo wami ngicela ukuthi ke uma uqala ukuba nathi namhlanje noma uqala ukubona le channel noma ungakazi subscribe ungakhohlwa khona la button elibomvu elibhala subscribe usubscribe lapho khona uzobona ama video njalo masuke siwafaka lapha kube ungoqala ukwabona na wonke ubuhle esikuphathele bona uhlala nje nathi ngoba semaningi ama video amanye abaculi bekhona lapha bebekhona esizokulethela bona ukufuna ukuthi uqonde mbukelo wami la ukuthi mhlambe ngokwenqubo nje ubona mhlambe uzothi omunye yini wasivala umsindo wasekhuluma yena ngokwenqubo ka YouTube kukhona lapho esilabana naye khona ngokuthi akuthathe ngokuthi udlala ingoma yomuntu lokho ucane sibekezele kuloko bafowethu indlela nathi esisebenza noma incindezi sisebenza phansi kwayo. Mbukelo wami ngiyacela ukuthi ke ungadinwa uhlale nathi ungakhohlwa ukuthi subscribe uma ngabe uqala ukubona le channel ushare ulike le video ucomment asiphuthibane phansi kwi-comment section bese sixoxela ngicela nawe noma ubeke uvo lwakho mhlambe ku-office ukubeka nawe ungasilekelela mhlambe njalo futhi nokukholisa channel mhlambe kuphi la kufuneka sithinte khona noma sikhulise khona nani ukuze nihlale nijabule phela konke esikwenzayo sikwenza ngoba senzela ninababukeli noma sikwenza ngoba ukuze ujabule wena mbukeli lapho ngasekhaya. Cela ukuthi ke idatha lakho ulisebenzise usitshele ukuthi yini mhlambe uthanda ukuthi singakwenzela noma mhlambe la ubona konke siyaleka futhi ngisikhuphule khona singakujabula nokwazi lokho ngoba phela indle yakhiwa kanjalo. Sikholisane nje nisibeke ukuthi ikuphi mhlambe nithanda ukuthi sinenzele khona siyathokoza kakhulunisana nayo indaba ephi but amadoda suka naye lapha iqhubeke ya perform. Ngiyabonga. IGcokamelisha siyabonga sicela umkhulu DSTV asondele eduzane njengamanje ushaya ingoma yodwa naye ngicathi isikhathi asisekho sekulethi kakhulu manje lo mkhulu